Hallelujah. Watu hena dari fia no to ma ia mo on e fiaf ko ni ka ti motor mo to pe e fa lo saioni ai ko fa ma hina wa fi wata watu hena dari fia e si asi e fa se kau pe kau to ba ma ke a pe kon hoa Soana ma ke Penso que até dar fia com a ia mole e aí também olhar a NAUFAHU a ver que faz fine com forma mais e me para ele a ver foque a fa apa trendi e lá está a visita a ver foque a tartare que e kau ahi ko tō pē. Aia, o tātare lehi, me nai te kuki, a sakuina, pēa, o manat mau pē, vai ki pēa, o kaka ki kananga, reminds me all the time. E nā ko tō pē, amana ke tau whai. Me kire a o pehe. O fuwhi mawai. O fuwhi mawai si. E tanko toa pe o tau whakaukau ai. Ka mai ka te tau tō o fuwhi mawai slaya si. E tau whakaukau aki. Whakau ma pe. O tau eku si sukalasi. Mahangai whakaukau ke le. Ngai whakaukau o mama, kan merino a mea katoa. Ika ke ngatai, kau te o mai heni e tau, kau mau peka sisu, e tau tau sio ai. E tau tau sio ai, o tau wakai ka whainga mea. Ukai ka tataka ake, ai. Tau whimama pe ke tau sio whakalaisi. O e tau katoa pe. Kan merino, e mea katoa pe. Ika ke ngatai, te mao whakakalaisi, ke taimi, o ke whanau ai. Ta whanau ai ha, whola e o tua. E mwai ha, good news, na katoa pe o good news. O te mao e ke ta whanau kia, ke katoa ka whainga mea. Ko te ngatai, o te o mai e to whio mao whakasisi, ke taimi o tau lea ai. E ngai lea pā, wala ngali, ngai lea pā, o lele, iho mo e taka toa pe. O kai ke ngatai, o te mai whikeni, ka te tau tō whia mao lea sisu. Ki ha, o tau loto. Ia te, kai mau pe lau mani, tau loto. E he whoki, ia whoki man mama muna, taka toa pe, mai e loto. O kai ke ngatai, mao whakasisu, ki ha, o tau le mā. E tau whaonga i ki ha. Tau whawheta i ko tau ego sukalaisi. Whalangilangi mao pe ho tau o tua. Ka whamea tai tau, no, whalangilangi ko tau ego sukalaisi. O kai ke ngatai, o tau ha, whaki wa e. Pia mao laia sisu ki whe, te whetu alpi ai. Koe ta whetu ki, o saione. O mai ki saione, kai lawa. E rino mea katoa pe. Hau ki ngai whataha katoa pe, hiwa katoa pe. Hape mea siasi, pa mai tata wai, ke tau mai. Pa kona fu au si. Tau ha? Tau tau mani ai. Ulah hene di ihi. Toki ai ko manari dan yo ai ha fo ila ita. Dan ko to ala ita, ai ya ko manari. Ikai. Dan mai sisu tari tari le aki ya. Ai ha ko ka mari dan ko to ape. Kai ke ngatai. Ke maula ya sisu. Ke dan ko to ape ko welcome everyone up to Saigon.
Te lao whoki rewa, e te whakalahi mai e eiki, ngai tapu ake tāpatoa pe, e tani a hofonga mani mani. Sai pau mai na ki ngā whaosi e tau, e mai ki tau taimi, ahe mo furu me tau i nao. O mai tohi a sene siwa hua walu, wese ua noa ki ua ua, ai o pēo ni whakarea. Ia whaia e se kope ai whuakawa o pe he. Ka pau i a te au ai rotua, kane tāki au i halani, o kua alu ai. Kane whuaki ki a te au ai ku mea kai, me ngai kofu ke ai. Ke uhi ke teu hoko ki whare ai tamai, i maari, pehe, te otua akia. Pea koe makani, aia, koe whare koe otua. Aia o koto koe pou. E hoko ia koe whare koe otua. Pea i he mea kotoa pē, tene tuku mai, ia te au. O atu mo oni, manu vai o ia te tō. Koe whaamu ia e, kai ngalo tuku kasiasi. Amana ki whai e tau, i mea o whaa koe tau vai o. Ka mai e ne tō tāko e kope. E tau tau ki a te ia. Ka ne kōre mi whamanatu ma peke. Kuaki mai ngai mea katoa peke hono ni maa. O hi, e kotua aki ia. E kai ke ngata ai. I ngai mea katoa peke ne whafonu aki ia. I hanga o te whuaki aki ia. Aki ai ne vai o. Oi ai. Ua koe ni o futa whaanga tau pēma, mai tua tākoe ni. Pai tau fuaki, ngai mea o whaanga ni fuakawa ki. Oi a o kore henki. Tā mea ke tai mea tau. Tau ko hiwa ke anaki nau wha. Ta hiria, a dangani ke o ke lomo asa ke nau mai, ma tana ke tau mea. Atina tō katoa pēna, nā tāna ki, nā nā pēo tō.
Maktor kore kia fiona. Kita pergi aki nang tor kata wape. Fafona na mima. Fafona na felepo. Kita kuat kia afuna. Aki nang tor kata wape ne kai ke nang di otua. Mabena tatai ilawa. Nang tu di fange kakai ki kata wape. Amu yang bermalu tu otua. Atu tak kuat amanah ki kene fai. Malama me fafini otua. Kore kia fiona. Tak kuat. Ada pekina, angahile anele koto wapi, tokon kia teia. Wafa ala tu kelas ini. Kau ne ki kau tapi mesti mungkin aku main ke pada fata, eu hilang tu mal. Haleluya. Hana kama wale yani foi kama pate ta o ta mai ko ta fuwa. Kana kama wale ni foi pate ta. Taramai foi pate ko hi ka taramai. Ko na ton ko na kai ta. Be ngai ya, ba mo foi to fa no ka ta mai offer. Ta ko ke he ai be o to ka me ta ko. Ta to a be ka offering of ka hai ka offer si o ba. Taramai ko na ton ko na kai ha a me ai. Ba mo fulu ba mo me a fa. Taramai e ka puni me he wa ni ai blessing. Takut kalau pada mah talamai, otak kita pantas tenar mungkin mai ko. Kalau kita kata mai, kalau kita suka wike, kumpul dia tahu tak ada mana hawa. Pasal wike boleh tak ada mana. Orang be mama, apa begitu. Hey, pahala baru lu ane. Iyo, kayak di satu kali. Pasal pada habis orang di mata pak, kemudian dia tongan, kau hafal mata kau kita doa. Haleluya. Kalau kau lahir kau di bawah ini, kau tahu, orang tahu kaya. Yang me ayah Tuhan. Haleluya. Kilulun hanai batang gay. Oh, kasih suka ni ko. Haleluya. Haleluya. Kau saya kalau Tuhan sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang tahu kalau Tuhan berfirman sahaja Tuhan. Kalau Tuhan yang tahu yang ihak, yang boleh dia bertahu rumah. Oleh. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. There's no one. There's no one
tolu, he ko maoni oni. Ko whakatau tānei mo tolu, me pāpura o mo tau taina, he ko ofa i teki mo tolu. Ko hui ki mo tolu, ko hoko koe ku whanau, ke mo loi, ko o tuau o sekope, ko o tuau e palahame, ko o tuau nau tauhi ki mo tolu, ma ko hui i teki mo tolu, he kuonga ko ni, ke mo ilo, o ko maoni oni. O ko whaito tonu, o kou whai, o whatatau, ke kurea, mo ku whala, ke tautau tangata, mo tau tangata. Ko uki mo taru, i kuonga kani, ke mo makehe, ke hoko mo ui, ke mo ilo, mo whakatau ki mo taru, ke hoko ke mo maoni oni. O kou maoni oni, e kou whaito tonu. Ni whaka ka ringi mo taru tawa taina, ka pau te mo whaito tonu ke te au. E kou maoni oni. Maoni, te hea whalawhala si homara. Ora bashanda rabakuya bashanda. Yara bashanda lerekia bashanda. Ora babakuya bashanda. Ora bashanda.
wampa o siso o na mama maheki ai. O wampa ia inga ma pole pole aki. A wampa o siso Christ o nasa eki. E me e ko nofo ia I he father's house bensta siso. E lang ia a fiona. Kama o puri ki mui ko e fo te muta ki mangtolo. E wampa o siso Christ ko ama mo fo. Amen. Obrigado, filha. Obrigado. Ai whahinga whiki wai whahinga tuki nalo ni ma. A whahinga sai ka pau ke mamahi o ke hau ke pototonu. E koe osiange ho foki ki apiku ke fia. Kai ko fia ko au. Ko fia ko folofola ai otua. Ka whetai ke eiki ko e taimi whakakoloa ne whaka inasi aki. Ka whetai ko e tari. O me pehe malanga hola he malanga. He koe mea koe na ne tari aki koia pena teu mai ke ako e. That's what Sister Hola has shared with us, that it was something that I have prepared to share with us this evening. Koe mea o ko tuu pe o whawhetai ki he eiki. That's why I stand here and I give thanks and He praise ki to God. mui siasi ha tau lea pe tau whaiha mea. Because before we have Ihono said huafa. or done anything in His name, One osi iai He is already there. kene ngau e hono kakai. That He is there to work amongst Ke His people. whakalangi ipe hono huafa. That we shall always give Him Kai mua toi praise. huafa ia. E ta tau moi huafa. O tau hauai he hoa ko e. There is no other name like the name that we come to. Ie fia hokloto ke siatka. O fefine kon naite. Receive a great joy that I see this daughter of Long mine. tam naite. Hawhetai. Tau fe mata ki he ke lesi. Ia moe ofa ai o te wa. Praise God that we are able to Kene gather to tāpua this ki place. holoto. May He bless your heart. Moho mo ui. He whetu o kuke iai. Hawhetai siase ku. Hanga ki o mo fofonga whakao fo ofa. I praise God that I can see your faces this evening, church. Ko e fia ka koa fia tau fe mātaki. It is an utmost joy that we Tau see fe each other. puringaki he sāpate ko osi. We have come from the previous Sunday. Ia e whahinga ia na mau fe tau lake Bible study at WMC. There are those I saw in a Ka Bible tau study fe of women's. mātaki funga he ofa. O e me lino ai otua. But it's good that we fellowship and Nofo see each ia other ho tau in loto. peace and unity that Ia ko stays me within ai our o tau hearts. fia ai. Eiki ki mui ke mau manawa aki ho wholofola. O ku mau lotu ke whakatou katea ai tāna ki mo e tūtū I he whiawhiko eni. He mau ilo pau eiki ka pau pe hei kai ke mau hao whakaongo ki a te koe. Te mau he ki mau tolu. Te mau alu mau tolo kumi ha mea te mau fie maari e ai. Kai whawhetai ko hoi kai ke si aki ki mau tolu ke mau he pe o mate. Ka aku ke ala mai o puke mai ki mau tolu. Ki ho fata o whahe whiawhiko eni. Tuku ke whai te riha ho wholofola ho siasi e ke whiawhiko eni. Whai ai ho mau ngau himo mau whakatontonu. Ke whakalangi I peho huawha. Ai huawha ko ia kui kaitoi ai ha huawha ke whakatataua. Ai huawha e peluke tui kotoa pepea e vete he e lelo kotoa pe. Ko koi a siova o mau kotua. Tāpe kina mai ho kaunanga. Eiki ko lotuia. Karea pe au he mea ku ke whinangalo lele ke ule ai. Kaha mea o tata au whakangaloki tukuia. Ave pe ho ongongo lelei. He ko koe pe koe maa oni. Pe au ku ke maa oni he potu ko eni. Langi, whakaapa mo whakamalo. Hafo eia ke au toko taha pe wafa. Sisu kalaiska ko tau whakamo. Amen. Kore ke tau sio ke tohi a Filipai pe koe. Mahe hono wa. Besi hono uruaki ki hono tataha. Koia ko ha umoia siasi. Philippians chapter 2, verses 1 to 11. E whai mea I hatawa ko naki.
This is the scripture I bring forth for us to take encouragement from tonight. O lau ko ki pahe si mo no This is a short chapter, ka hono ako naki ko koto tapuaki. but it's lessons that we can learn great. Nau whakaamua ke malanga kato he bahe. I was wishing to share the whole chapter, Ka au nga bea ka hau. but it is only useful Bahe for ura ki ke me. vahe wha. Ko hau pe mo vahe ua ke vahe vahe ai. From chapter 1 to chapter 4, I bring to you Ke tonight chapter 2, kutongia hoku loto he ki siasi ko ni. because my heart is in this church. Ko ki siasi na whai o makehen. Ia talango fua ke tutuuni nai whai e paula ke tek nau tō. This was a church that was obedient to what Paul had instructed Ne them ongo e to do. whakatanga mo mea ko tōna nau whau ai. No matter what the Philippians had gone through, Kai lea paula he vahe uraki. Paul said from chapter Kai 1, ni ko tōa peo ko whakakau kia mo tōru Filipai. every time I think of you, O kune Philippians, ome fia ki hoku lau it maari. brings joy to my heart E and ku my ilo spirit. pau. For I O ku am mo assured kau mo au hono mamahi'i. O e kosi peli ai eki. that you are with me as I go to take the gospel. O tatau ai pepe ko e ha Filipai. No matter what, Philippians, Ka koe mea ko ilo Filipai. the one thing I am sure of, Ko ia nane ka matai ngau e le leia te mo tolu. God has created Tene good work whakahau in hau you, ai ki mo tolu. that He will, Ke au ki ha ele mai o sisu. that He will Sanko tau monu ia. see our blessing. Ko mea ko fie fie hai hau mo tohi a Filipai. That's why I come Ange to pe ha Philippians, tohi mai a Paula. Ke Father's house. as if Paul has written this for us, the Father's Ko house. tohi mai a Paula kia te tau tau hea ko e. This is the letter for Paul to us. Na as fo tu he o tu ake om kia te au ke vai kia te tau tau. God has already placed in my heart for us to Siasi. read this scripture To tonight. o e wholofola ko ni he a ko ni. Pa ke whaka ilonga ia kia te koe. Church, may you take this word and take heed unto it. Ke ngā au e ne wholofola. He kumo ui pia moho That moho. His word may do a good work in you and I. Ke tau lau pia me he. Ke lau atu pe me vesi uloaki ke vesi ono tataha. Ai au pe he We hono read from whakalea. verses 1 to 11. Ko ia, ka pau o kia kalaisi hawhie maarie. Ka pau o kia hawhie maarie e ofa. Ka pau o kia hawheohi o lau maarie. Ka pau o kia ha ofa ngongofua. Moha loto ofa. Mo whakakakato e fie fia. Ke mo fe loto tatau pe. O mau ai ofa pe taha. Ke mo urunganga taha pe. Mo wonga taha pe. Owa nā whai ha mea e taha i he whakakiki. Pe i he manako ki he whakamālo lau noa. Ka i he loto o anga vai ke he whetautou whe mahalo le lei aki hake. Ta ki taha ki hono kāinga i a te ia. Ke owa nā tatato kanga ki ngahi mea pe a ana pe. Ka e tatato kanga foki ki ngahi mea a ni ihi. Kia tek mau tolu ai lotoni. Ai foki. Ai a foki na ia karaisi sisu. Hoia i he ene tatau moe otua. Ai kai ke pehe e ia ka whaaoa ke na taha moe otua. Kana ane whakamasive sivai e ia. O ne to'o kia te ia ai tatau moe tamayo eiki. Pea whanau ia i he tatau o tangata. Pia ko ilo ia i he tatau o tangata. Na ane whakamoku la loa ia. Pia talango fua ki he mate. Io ai mate i he akau. Te koia ko hake aki ia e he otua. O lahi au pito. O ne fuaki ki a te ia ai huafa. O ku ma o lunga taha pe i he hingoa kotoa pe. Pai uhi ke tulu tui ki he huafa o sisu. Ai tui o ia kotoa pe i he langi mo mamani. Mo e lalo mamani. Pea ke whakaha e he lelo kotoa pe. Ko e eiki a sisu kalaisi. Ke ongo le le ai o tua o e tamai.
Kamata pehe tapayo eki. Paul starts off by saying, Ko omi e kabenga oe. Ki folofola te wai. me this idea for us. Ko e ofa hulu ai tamai. O kune omi ai taha ki hono siasi. Ko e ofa hulu ai tamai. O kune omi ai taha ki hono siasi. The love of the Father brings one to his church. Kamata ki pe paula ne pehe. Kapau oku ia kalaisi hafi e marie. Paul starts, if there is any consolation in Christ, Kapau oku ke ilo ko otaria si su kalaisi oku ne o atu hafi e marie ki ate koe. if you know that you have received Christ, Kolo and the fola Spirit ki ate is- koe. this is a word for you. Kapau oku ia hafi e marie I he ofa. If there is consolation, comfort in love, Kapau oku ke ilo ko ofa oku ne ufi e me akoto ape. if you know that love Kolo fola ki covers ate all, koe. this is a word for you. Kapau oku ia hafi ohi I he lau marie moe ofa. If any fellowship of the Spirit, Kapau oku ke ilo ko feohi mo toko wa mo tuonga ane I he lau marie. if you know that your fellowship with your fellow Kolo brothers fola and ki sisters ate in koe Christ he fiaf koe. is in spirit, this is a word for you. Tala mai lewa he vesiwa. A mai paula. Mo whakakakato e kufiefia. O mo wheloto tatau pe. O mau ai ofa peta. Verse 2 says, you fulfill my joy by being like-minded, having the same love. Tau whaalea aki. Au e whakataha. You know, we usually say, working together, unity. E tau lea taha. Let us speak as one. E tatau e tau o wha. Let us love as one. La vai ho tangu tuo lea. We can say it with our mouths, Ka koe ngawe I fufanyata aia. but to actually practice it is very hard or difficult. Ko mea ena whakamanatu ko e paula ki Filipai. That's what Paul was reminding the Philippians. Ngahi mea koto ako e ni. Everything, all of these things, Ke mo hanga whakakakato ai e fiefia I he kosperi. O yo ngongolelei. that you fulfill my joy through the gospel of the good news, Ke mo ofa tahape. that you love, have the same love. Hinga paula ia. Ai ko hinga ke ofa. So Paul means not O his ho own o love ofa mai a au. or your love. O hinga paula ki he ofa a kalaisi. Paul means that the love of Christ, He koe ofa a kalaisi. Kai ke hataha ia. He kai ke ne tae ma. because the love of Christ is Te ofa whakatontonu au ia. Ka ke ofa whakatontonu mo koe. Koe ofa a kalaisi. Kai whakatontonu ia. the love of Christ does. Ko inga tarama e paula ke tau taha I he ofa a So kalaisi. that's why Paul directs us to be one in the Ko love mea ia of ne Christ. omi ai taha. That's what gives unity, Ko he ofa a kalaisi. is the love of Christ. Tarama he tari. Kaim ko toa pe sio pe ka sisu. So the welcoming says, Ko every o time sio, you see Jesus, Ko o ala, ko o ngaue, everything you ko do o with your alu. work, Mea ko toa where pe you go. sisu. let it be of Ko Jesus. huinga ia fora ko na paula. That is the meaning of this word to us tonight. A pau te tau nofo tau tolo ke tali mai ke ko fa te ke fiu ko he tali kai te ke lava ko ilo e ko fa. If you're waiting for me to love Ka you, ku for you ke to do ilo something, ilo you pau e will wait ofa too long. kalaisi. But if you know the love of Ta Christ, tau ai pe ia pe ku ke hau a pe ke tono no. whether you are Pe ke fai anga hala pe ke ma on. whether you are Aku holy ha. or righteous, or whether you are with sin, O ku wa te pe ofa kalaisi. but the love of Christ reaches us all. Ko lotu mahu inga ia sisu na ni fai. E ne ka wa ko nga. There is importance in the prayer O that ka Jesus ye took. tohe asio ne. Pahe hono tafitu. John chapter 17. Ko lotu fungani ma o lunga taula eki. Sio ne vahe hono tafitu. Pea koe, ko tok tai meni ko hanga maka I forofora. No wai sias ko whaka amu ke o atu to tonu e forofora. I want to give to you directly Ke the word mahu of inga God, malie. A lea ko en a paula ki Filipai. so you can Ke understand taha e ofa. the words of Paul to the Philippians, that you be of the same love. Sio ne hon vahe tafitu pea koe vesi.
hiva. John chapter Koe 17 lotu e verse nai o 9. tua. It's the O prayer kua of lotua Jesus. a ki nau tolu o i kai te o kua lotua a ki nau tolu o i kai ke lotua a mamani ka ko ki nau tolu ko hingan ke ka wako ka ko ki nau tolu ko ke fuaki ki a te au he o ku nau he o ku nau he o a au a ki nau tolu ka taki pea o a au ai ngahi mea kotoa pe o a aku pea o a aku ai ngahi mea o a au pea kua wongongo le lei ia te nau tolu alu hifo leva ke vesio noa noa ke vesio noa tolu Verse 20 to 23. pea aku ikai ko e kulotua a ki nau tolu ni pe ka ko ki nau tolu foki e tui ki a te au i e nau lea koko ia mo au ko ta whanongo ke wholofola moi mea na nau malanga i mo ui aki, ko ki nau tolu e toi kau mo koe mo au he loto a sisu. That is you and I that Jesus is praying for here. To those Vesio who no know His wataha. word. Koe uhi ke taha pe a ki nau tolu kotoa pe. O hange ke ia te au a tamai mo au ia te koe. Koe uhi ke nau taha pe foki ia te ki taua. Koe uhi ke tui a mamani a ke whikau ia. Tau wha kouti a ke lea koe. We always quote this scripture. E tau whi o whaaki, e koe mea peia e iloai e mamani. Let us love one Koe another, ka for that is wakonga what the ki tau world will tōla know. kalaisi. That we are followers Ina or mea disciples put of ofa Christ. mamani, koe nau sio mai ke sia sio whekeke. That's why the world loves, because they see Tamana the toka, church in saya pe broken. no whaku ia i tua hei wala te lotu. They think that they are better off in the world than coming to Oku church. tau hanga o ngā he sia sio eiki, ko sia whekeke. But it is us who create the church to be a Kai hini church ko ia nai disunity. whatu a ke ofa. But the church was created Pea out of whi love. mau ia ke hātu e ofa. And we need to show that forth, that Oku i love. kai ko lea he lo ngutu. It is not just speech. O si e tatala noa lelei, ta After we hua tu talk. ki tu aku ke fulihi pe. After we talk and then you go outside Anga and say fe something. fe. How can you? E anga fe fe si asi. Ke nofo me sanuali ki ti sema motoko wa. Ka ke whamatala kovi pe ki ai. How can you from Tanai January paula, to December oa, stay with you? ngata ia he ahon. Te Paul os. encourages us to stop. Ka ku ke ofa. If you ofa love, me loto mo on. Love from a heart that is true. Toi ofa maa. O kai ke te hamea ia koi. Toi ofa ka toi ngulu ngulu. There is a love that does not. Kai toi ofa ia karistiane o grave ki a paula. Koi lotu ia e otua. Anongo ke lotu ai sisu ke ne tamai. Listen, the prayer of Jesus Ke to ne his ngahi Father koi moau ke tataha. to make Ke us his hange one, pe koe na taha. just as him and the Father are one. Koe ofa u ia e otua ia te koe mua. It is the strong love of the Father. Pea te ta lotu taua ka kutata e ofa. If we are to pray but yet not love, Hai peke ui he ikia koe lotu mo on. O kai ko uhinga nia ki whakatau atahaku me a ofa ka koe whakahaya ki o. it's not O for ku me to buy hapea your ki gifts. to sike show o love. whamo o ni he sia se eiki. E kai ke te ha mea e whakapuri. Pakui kai ke tau wiri fia ki hataha. Me tau toi hao. Whakafufu ha mea. In Mea true ko love, tau we do pea not tau hide whai ko anything. whai he ofa. But everything we do is out of love. Kai ko whai he ta e ofa. It's not. Ko hea ko naki. O mai e paula ia Filipai. It is what Paul writes to us, or writes to the Philippians. In Tara chapter mai 2, lewa. He veso no tolu, ke veso no lima. Ai verses mea 3 to koe 5. kune hanga ngahi ai ki taua ke ua te tataha. Paul explains the things that cause us to. Owa nā Not love whai one ha another. mea e taha, i e whakawhikiki. E koe whakakikihi. Tanke mea kune whai e, ne kose whai keke he siasi. Look at what causes division in the church. Owa te ke whai ha mea i he whakawhikiki. Let nothing be done through selfish ambition. Ko liliu ko he translation ko ai toi ta whakapalangi.
Kalamai, don't push yourself in front. The time go te kiu wata ha mea. You know, when you queue up for something, Te tu he hoa taha. when you wait for 1 hour, and someone comes in front of you, Okay, but excuse me, I was here before you. How can you come and just come in front? Oi, oi whakawhekikia. that is Ko selfish mamani ambition. ia. That is the world. A mai paulaia. O te Paul tau says, hau ke siasi. Whai ha mea ko whai whakawhekiki. Let us not come Ko to church whakakikihi. out of selfish ambition. Nai tonu ke me au. Nai tonu ke asau. We say, I should have been Nai this, or tonu I ke should have been that. dikoni au. I should have been this. Nai tonu ke ha au. I should have been Ta that. mai paula. Kai ke omia. Oa te tau hanga ngahi ha mea ke whawhekiki pe But the Paul whameweu says, ai siasi. let nothing be done through selfish ambition or conceit. Ta mai. Oa manako ke whakamalo lau noa. Oa manako ke sio ke kovi kai katakata atu. Do not be fond of seeing Mo negative. whakamalo ia i e kovi. Tarange ki ai oku kovi ho mea whai. Share or tell their brothers, your brother or sister, if there is something wrong. He koe mea ai aku ne whai. A whakamoweweu he siasi. But that is what Mai causes Paula. division in Oa e church. tokanga ke whakamalo lau noa. Whakamalo he mo oni. Mo totonu. Just be strong in what is right, in what is true. Koko atu ki ai. Loto anga vai vai. Says be lowly, Pea. lowliness of mind, Ke mo fe mahalo aki le lei ki a te moto. that you let each esteem Siasi, others better than tuku a mahalo himself. kovi. Do not think negative of others' Ai ke church. toton ke iai ha whakakau mahalo kovi ai tau mo. There shouldn't be any thoughts of negativity E towards koe me ai anybody. a te ne kosi. Ai mā vahe vahe ai siasi. But that what causes division. Sio pe ke a sisu. Look to Jesus. Ai ako i au he mea koe mahalo kovi. I was taught, Ka mea ko or sio. I learned, if there is Mea something ko that I saia he see, kai koe ke Facebook a. He lolotonga ha o sio malanga. Whakalau maalia ko toi ki lei hake peo pehe haka mea o kai sai. O, mole atu foi whakalau maalia ia. O si lele hake ko via. Ke lomi atu mea tama ka mea e. O ku mea mo mea ho mea e. Sai e. Talamai. O fe mahalo lelei aki ia mo tolu. he says, let Koe each esteem kāinga others i he eiki. as people who are of God. Ton ke mahalo kovia maman. Ke ato ton ke wha mahalo kovia siasi. Only the world would think negative of each other, but not anybody here in the church of God. Koe mahalo kovi pe. Koe te kai ke tali mo onia si suke. Negative thoughts only come to those who have not truly accepted Jesus. E hanga si su o tala atu ke te koe ke ilo. E mea au ton ke mahalo to ton ki ai. Jesus will instruct you what is Koe right mea for you pune to o think, atu ke ilo ke lea ki ai ke whakatonton. and also tell you what is right for you to say. Tala mai lewa. Pea ke to. Oua na ke to kanga pe ke te koe. He says, do not just think of only Ka ke to yourself. kanga foki ki ho kaunga api. Not only look out for yourself, but Oa look te ke after for sio the pe interest koe of ko others. lelei pe a koe. So don't only see for the Go out, benefit go of out, yourself, go out, pe. that it is you. Amo manatu ke malanga aten. But remember, Na e pe kia kalaisia. Christ Ko died. me. not Not only just for her, you, not him, me. Ko au, ko kita, ko koe. O watai tuhu holo. it's only that he died for you. Ka pau he i kai ke tama tei ho tau ki tasiasi. If we cannot deny Te kai ourselves, pe ke tau taha ki tau to. then we cannot be one. E tau hau pe, tau lot whakataha, tau alu. We can come and fellowship as It's one and okay. go. Pai ke he peki. But yet there is still division amongst us. Ka koe uhinga mai a paula.
But because what Paul means when he says these words, Ke tukua ngahi me aku ne omi. Ai mo vei weu. Mo ikai ke taha. let us not bring things that cause division. Kai tala mai leva e Paula he vestima. Ko Paul ha says me in e verse 5, fix akia. Ke ia tek mo tonu ai lotoni na ia kalaisi sisu. let this mind be in you, which was also Ko in me a pe Christ te ne Jesus. lava. Ke ne hanga whaka toka lele I ho tau loto he That mea is the kotoa only pe. thing that can calm our hearts. Ke tau o mai e mafu o sisu kalaisi. That we bring the heart of Jesus Whawhetongi aki ho tau fu mafu and o mama exchange it for our own heart that is O me deceitful. mafu e ki whawhetongi aki ho tau mafu. Let us take the heart of Ko Jesus and loto exchange it ia for o our kalaisi. deceitful hearts. That is the heart of Christ. E ne lava ke whakatoka lele I mea kotoa. Is able to. Ko talia tala mai lewa e Paula. That is the answer that Paul gives us. Filipai, Philippians. ka pau te mo ai e mea ko ni o kahoa bea tuko mo mo ui. If you are able Mea to kotoa wear pe this as a kako mo necklace, whakakau sio pe kia sisu na lava kia talta. every negative thought that would come to your mind, you Tolo would tolo only ma look to se tane Jesus. kia te koe o ate ngai whakakau. Satan will Ki come and tanutu o whisper whakakau ideas to your lele. head. Pea ke toki whai halaka. He koe uhinga ia a Paula. Because that is what Paul Ke means. ai a lotoni na ia kalai sisu. To take on the heart that Jesus had. Tala mai he vesi ono. O fe Paula loto na ia kalai sisu. Verse 6 says, describes what heart Jesus had. Pe mai he vesi. Koia I he ne tatau mo e otua. Na I kai pe he e ia ka whaaoa. Ke na taha mo e otua. Neongo koe otua ia. Even though he was a form of God, Tatau pe. Kanai ha. Nei kai ke ne to'o hono tuunga whaka otua. Kai tala mai he vesi fitu. In verse 7 Kana it ane says, whakamasive sivai e ia. he made himself of no reputation. Ko I lea aten. Ene malangana I tongia. What Pastor Dan shared to us. Tala mai he whakamatala he kau helo helo. Ko I whakamasive sivai he lea whakatonga. Kai tala mai na ane hangao. Empty himself. Tuku ki he hono anga whaka otua. Kane hao o atu hoku palaku. Ko ne whakamasive sivai ia. Christ made himself of no reputation, taking on the form of us. O to'o ki a te ia. Ai tatau. O tuunga ko tamayo eki. Just taking the form of a bondservant. Nane to'o ki a te ia tuunga ko tamayo eki. He took on the form of a bondservant. Pea whanau ia e tatau o tangata. And came in the likeness of men. Ke hange ko koe, hange ko au. That Christ would be the same as you and I. Ke mamahi hono la usi, That he would take on the form of you and I. pea mamahi hono hokai. That he would feel the pain. Mea koto ape, tatau pe ia te. Everything he felt, he took on the form of humans like you and I. Pea ko ilo ia i he tatau o tangata, And being found in the appearance of a man, ka naeha, tara mai, nane toi whakamo ulaloa i pe e ia ia. he humbled himself Pea talango fua ki he mate. and became obedient to the point of death, Ka koe mate i he akau. even the death of the Pe koe cross. mate whakama. O koe. Ai mina kulau koe ni. Yes. When I read this church, Hamtane eki. Koe hae mea te toi whai ai ho kuloto. it says, God, why shall I continue doing my own Koe hae desires? mea te toi hawa whakawhi kiki ho siasi. Why shall I come and cause division in your church? Koe hae mea te toi hawa i ke whakamoweweu. Why do I come? Koe hae mea te toi hawa i o tae ofa he siasi. Why can I come without love to your Koe niko church? ke tala mai. Here, your scripture says, Na ake tuku e mea kotoa pe. you left it, you emptied yourself. Ka ke tau
o hokutunga. and you took my place Ke maua e tau ataina. so that I may obtain freedom. Mate koe ka mau iau. You died so that I may live. Koe ha mea tau toi hawai. Why is it that we still come, Huia. that we should come and question Ai ofa ko yang ne whaamai ka te. the love of Christ that he has shown us? Koe ofa ko ia ke te ofa ki e ko toko wa. That is the same love for you to love your brother or your sister. Ke ahala mui ko tiraro ka ke tala pe ko le lei pe ia. That you would humble yourself and say that they are, Tuku pe ke Put kopi pe yourselves ko others tala pe in front le of- lei pe ia. that you would say yourself you are O ku whainga of ta bad aia. nature, but they are good. It is Tala hard. mai paula ia. Father's house. Ko e ni pe mea te ke lava i o ta ofi. Father's house, this is the only way Ai the mawai only ua e answer sia se eke. that you can stop division in the church. Ke mo ofa mooni. That you love truly. Ke ofa hotoko wala ka ke ia. That you would love your brother more than yourself. Tala pe ne lelei. Tuku pe ko ia. Tell of their good. Waki ia ke maulahi. Tukange pe ko e ke fie ka ia. Give your best to them. Koe mo ia ku hinga mai kia paula. That is the life Ko kui that kai ko Paul tau speaks of. tala noa pe o kau ka sisu. It is not just the Ka speaking ko of tau o Christ. me mo ui kiloto. Siasi. It's not that we just Ko speak ia of Christ, but hoeni. that we practice in our hearts. Ke o te tau lea aki pe. Today, let us not just Ka use koe aho speech. kumuni e ne wholofola. Kumuni e wholofola e ki ke tau laka aki. The word has given us instruction Tau for us to go aki. forward with, for us Tau to lea live aki. by. Tau ngāwe aki. Let us use it. O tala atu koe whakapuli-puli ia. O tala mai e Paula Father's house. Paul Koe is telling us whakapuli-puli ia ni ke mo wako koe motolo. that is a secret for you O to learn ako as he a pai model. whakau wako ia sisu. Don't learn from the Koe pastor, learn motolo from ia Jesus. ke sia se He eki. is the model of the church Ko of Jesus, sisu of me. Christ. Only Jesus. He ngāwe nā ne whai. For the work that he did, Ko hinga ke mate ia ka ke mo ui ko. so that he died, so you Koe may o live. whai au tala mai Paula. That is the love that Paul Ofa ke au ku explains. ke mamahi ka ku ke ke ofa be. The love that you can experience that even in Lau pain i you be still ka ku ke love. ke ofa be. You complain, but yet you still love. Si toa be ka ke ke ofa tu Turn be. from him, but he Tuli still mo ia tu loves. be. A love that chases Whawhanga ho after you. fili. Ane ha mea ke ne inu. A love that gives food to your Koe enemies, muhinga gives ia them kuro something to wholai. drink. That is the meaning of this scripture tonight. Whakapuli-puli ia o me Paula ki pili. Ka ha mea te mo wako ai. There is something you can take Koe from this motolo. church. Kai ko Paula. It is not Koe Paul, motolo ko sisu ka lai. but the model is Jesus Christ Ai mea na ne whai ki a koe. of what he had done for you. Kai ke hataha ia. E ta tau pia mo sisu. There is no one like Ke ne Jesus whai ha ofa hulu be. that he would show forth love O ku ke la be ai. that you have today. Pea ka Paula eva te ke talango fua ki ai. If you are obedient to it, Tala mai leva i Paula. Pesi ono hiva. in verse 9, Paul says, Pea koia. O hake aki ai e o tua o lahi au pito. therefore God has highly exalted him. Koia ia te tau tuu ai he aha koia. That's where we shall Ko stand ne in hake front aki a sisu. of that day. O ange huafa o ki kaito e ai ha huafa. He has given him the name which is above Ala every noa name. ki ai wholofola. The word speaks of. Nai whakaikai e sisu hono ia ko lelei. Wai. Rangi he tamai o eiki. Ko lelei tange e sisu. Au ke ui ai au ko lelei. Ko lelei ko e o tuabe. It says the only good is God. Ko e ni ko o ange ia he o tuahano huafa. Here Ui God kaito ai ha has given huafa him i a tatau name moi. that is above every other name. Tala mai e ha e peluki. Ai tui kotoa pe kia te ia. It says that every knee shall He koe ha. bow. Tala mai nai kai ke hauia. Ke tau hii.
Kanai hauia ke peluki o serve you. He did not come to be exalted as a king, but came to serve us as a E o servant. whainga taa ka tātou ke tau ngau e whakasevani. That's why it's hard for us to become Ka pāua ku servants. hawa si su o ngau e If whakasevani. Jesus has come to be Ko ha a mea kai ke servant, tau lava i ki tau tolo whakangau e whakasevani. why can't we ourselves be servants also? E nau talatu, taimi nau lawa e ni. At the time I read Ka this, pau te tau kamata mo ui he whakasevani ti. if we start living Ta tau as pe a te tau servant, wa o tau kirangi. Pai mo fua pe ke tau sevani ti. it's He easy na for tau us i to he be. sevani ti. Pea tau Servant. tokia. Kai mo ia kakalasi, if you want to be up there, you have to go down there. Kai ke ta tau ia mo mamani. Not to be like the world. Mamani ia, I want to be there and there. Mea ke toi foki, no. Tara mai e si suia. Alu ko e ki lalo. Jesus says we must humble ourselves as a servant first. Ka pau na ia ue ke po whaka osi. E ne oho mohe mo e ka wako. Tala noa ki ai wholofola. Hamena whai e si su. The word explains, what did Jesus do before he was carried off? Na ne to. To hono ko Arrested. te. He To took mai off his tau coat. veli hai he. He took a To o towel. mai mo tini vai pe ha. Took a basin Pea of ne water. fulu e vai e ka wako. And Jesus washed the feet of his disciples. Pea osia pea ne whehui. And after he asked them, O ku mo ui au koe whai ako. do you call me teacher? Pea ku mo ui au koe o tua. Do you call me God? Mo oni au pito ia. It's true. Ka pau o ku alo e whai ako mo e o tua au fufulu ho mau wa e. But if I, your teacher, your God, Why come to can't wash your you do feet, the same? Na tarange vele ba sisu. Jesus said to them, Mo whai e ni. Ta tau pe mo au. do this as Tau similar fe to me. fufulu aki ho tau vaesi asi. If we are to wash the feet of Tai others' o ko church tono no ai mo vau vai. at the time that I have done wrong or O I a teke humble lau e ku myself, palaku mo whakalieria. Don't look Please. Ha o fufulu ho. do not look at what's wrong with Pea me, but tai yet mea come ko and ke wash my feet. toi. O a te lau e ku hoa whai whekau. I have to come ke fufulu ho vai. I also, even in my Koi position, whakapuli comes puli to wash e your mo i feet. ke eki. That is the secret in living a life to Koi God. mo i whakawha ofus. It is a beautiful Koi life, mo i tapu aki e a mo i life ke full of eki. blessing. E taimi o tau whe fufulu aki ai e tau ngata o no At the no. time that we wash each other's Taimi o faults, tau whakatonu tonu o ko ke whakatonu tonu mai whialaki. that we correct O ko each whakatonu other, tonu a to whialaki. that we correct Ko each mea ia other. tene puke puke a ki tau That tonu. is what will hold us together, Ke tau wau ke palo mesa. so that we may reach the promise that God Pe has kai ke for us. lava ia hau kumi pe koi holelei. You cannot just search for what Pe benefits kai te ke you. lava ia hau kumi pe koi homo. You cannot just look for your own Elava ia. truth. Ho tokanga mai ke te au, mo tokanga ke te ko. Koi whakapuli puli ia. Oi siasi. Pea moe mo ui hakainga. O nau nofo. I he malu malu e eki. This is a secret for those who live. Mai Under mea the ko protection nofo a of God. whakakau kau ke hingoa tāpuaka. That's why I think of the name. Kua ne omi ke whakahingoa ki ki tau tōru koe That God has Father's given house koe ofa to name hulu our ia church. e kisias. The Father's house, that is Nai genuine wheinga e love. whohalahia ke tuose ofa koe ia. The Ua te eldest tai brother of the ofa ke koe whohatalanga The tanga. eldest brother of the prodigal son wanted to cut Taru e him kuna off. whoheni te kei ke tamatei hapulu ke The te. eldest brother told the father, Kahi since I kai have ke worked lava he here. whohalahi. Ke li liu e ofa. But yet the eldest brother could not change the mind Koe of the ofa father. hulu ia kou hinga ki ai. That is the love I Tene speak of, puke puke ki tau tōru ke tau taha. that will hold us to be one. Koe tau piki pe ke ofa kalaisi. Let us hold on to the love of Christ, E ko kalaisi pe o hau hau e ne ofa. because Christ only is perfect in his love. E ko kalaisi pe. Ai hala mo oni mo mo. And he is only the way, the truth, and the life. Pa osi ake ki himi ko eni.
Taimina teu ai. O tau eke, mai o eke, ko haho kawe ngā. The pastor had asked me what was O my tangi theme. koe ofa hulu. O ne tau atu pe ofa hulu ko. Hiva mai ta mai o eke. And when I told him what my He theme himi was, nima tolu nima o himi. he sang this hymn. Tuku kau lau atu koe koto tapu ake. Ko taha koe na ne whako himi Let koe. me read this Tongan hymn that speaks about Koe ofa worship. hulu si ofa e. Mama o ihe atamai kotoa. Kai whenga hokuloto ke tatae. Laulahi ma o lunga. Koe loloa he ofana. Koe ofa hulu si ofa eke. Ko hai hata te ne wha a au. Kau whie tāla hano konga sii. Ofa ne kumi ki he hia ko au. E whakau. Koe ofa hulu si ofana. Ko hai e lava. Pono whakamalo. Kau whie. Kau whie wiki ki he angahala. Ofa tu ungaa hawhei tau lalo laku noa. Neongo e kuvale hono lau. He ofa koe. Hono ki liliu. Kai keife kau pe keu aluatu. O whakafonu e ngesipu. Kai pe ke fiwe e ki he turi mui. God has not had enough of chasing after us. Koe ki hiwa manako, wha manako ki a mere. Koe ofa, o kuvili taki. E sisu, whakawhonu ofa au. O taki au ki he matabai mo ui. Keu tau utu ai o nofo mau. Pe au mata ai pe, ai tui ai afiona. E tau toki hiva he ves whaka osi. Pea ka ilo ange te usioa, a sisu tonu o whe mātak. Teu toki ilo kano ai loloa, loloto, mau kupu, i vilahi e o whahulu. Ole ke hua mai ves whaka osi. Pea ka iloange te usioa. Pa whetai e ki o mau whakamalo ki e o whahulu o ko mau lavenga maali e ai e whiawhiko eni. E ki he kai ke toi ai ha ofa ia ke whakatataua ki o ofa. O ku mau wano ai he me lie pia mo e tapuaki. E mau lave monu ai he ofa ko ia e ki. O ku mau whakamalo atu he whiawhiko eni. Ko ngā ko wholofola aku de la vei ho mau tangata i loto. E ki whakamole i ki mau tolu. Ko aho e ni ku ke talamai, ko ke whekau mai, whekau fo ou. Ko whekau fo ou ko ia ke mau whe ofa aki. O hange pe ko e ofa. Nai whakahai e alo pe amo tamai. E ki mau lotu, ke whakamalo hia ki mau tolu, aki ai ofa ko ia. Whakawhonu ki mau tolu aki ia. Pea tuku ke ne teke lele tai o whame o si. Ka ne whakawhonu ake father's house. O whakatatau ki he mafu o tamai. Tatau ai bebe koe ha. Teke kei o whaki pe ki mau tolu.
mau whamalo ai eiki, he monu ko ia mau lawe ai. Tala mai na i kai aha mau ngā ue, te ria nā mau pole pole ai. Ka koe ke lesi ata pe ai a Fiona. O mau nasi ai, i he siasi he whiawhi koe. Eki, tāpe kina mai ki nau tōl ko toa pe. O nau whanonga mai he o pe, kai pe he ki ho siasi i he whiawhi koe. Eki o mau hilo, koe o tua ofa, e ke whakaai, whakatau, whakatotonu pe ki ho whinangalo mai ki ho mau ngahi loto. Owa nā omi ha mea ke mau toa i ki a whaingata. Omi pe o whakatatau ki ho whinangalo, he koia pe te ke langi i ai. Eki, mau tuku lolo ka kato atu i e whiawhiko eni. Tuku ho lau maali e ke ngā ue ho siasi. Tuku ho lau maali e ke ngā ue he kakai o nau. Mea mai i e ata. Ngauhi ki mau tolu eki, ke mau ilo. Koe hā koe uhinga mea, nā ke whakamo ui ai ki mau tolu ke mamani ko ni. Ke mau whai ai ngā ue, koe whai kotoa be, ia te koe. Mau whawhoke ngeia moi langi, ai whakaapa moi whakamalo, e a autoa tahape. E wafa o sisu kalaisko alo, ako mau whamo. Amen. This kind of love. Whainga ofa nei mau ka tau eiki. Ai au tau mau. E kei ke te lava, ke te sio, ke te tuhu ia ka te ki tau tau. Koe ofa ia koe ia, o tuhu peki tua. Always working when it's pointing away from you. Tau hanga mau e ofa e ki pau tau si o peka tau tolu e ofa ko ia ikai. Osfai e ofa mau. This is about your brothers at home, your sister walking on the street. For those who won't be able to sleep for 2-3 days in a row, they are the one who should receive this kind of love. The love that the Lord laid down his life for them. It's not about you anymore. Make it a total gesio I offer when he lost self. No, this is not about self anymore. It's about others. Pefena I go. Okay, ilo, okay, hoto mo. Peki ke tu katama ya. Maybe your mom and dad. Maybe your brothers, maybe a close friend of you. And he's in a situation that he can't come out of it. You are here because of him. Ono hinga na mai fola ko ni. Ge ono hinga. Mahalo pe ko ha fiema ko foi tui. Ko nga u. Mahalo pe ko ma fa sino. Po wa toi fa hinga. Ko ofa ia ko ia ko na tolo na fiema. Mau hiva ko ni. Mai kau tame hiva. God. I love you, Lord. Kapau kia hawhia mau a koe whawhoi tui, you may come forth. Kapau hawhia mau a taha kehi kia te koe ha. Moi e ki moani ko koe, ki represent e tapa taha koe a, pa moi whia mau. Te kai ki tau fuoloa. Won't be long. Still, I sing that.
sound in your ear. I love you, Lord, as I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let me be a sweet, sweet sound in your ear. And let it be a sweet, Sweet sound in your ear. e na mai mo fa malo ke te ko e na mai ko ina utolu na fai laka i he fiafi ko ni e na mai ko feta i ku na fanongo i he ongo mali i he ne lave mai i he ne mahuhu i ho na loto ia whakaliliu e na whakakaukau iyo ko ina utolu e ko ke lea mai ki a i he fiafi ko ni e na mai Eki ko koe ke afio ia fie mau. Ka ko koe o ke o steu teu ia tari. Whaka ai o whakatatau ke ngai fie mau ko toa pē ta mai. Ke ngai tuunga ko toa pē ta mai. Ko nāka fie mau. Ha o ke ngai fie mau ki vili. O mau te kaki ko toa ko ni mau mafi mafi. Tāpu ki na mai toko taha ko toa pē ta mai mau whai laka ko ni. Koe laka koe nau laka he tui. Moe nau kari le rei ho wholofola ki loto ki nau mo. Eki whakaliliu ange. Whakawhetongi ange eki. Whakawhetau laki mai i ho fau mā. I he lau maria mā oni awhio nā e mai. E he kuafa o sisu kalaisi. E na mai mau whakamālo eki. Hono uhi ngā koe sipinga. Ko o si hanga e ho alo tā ka te ki mau tolu he fiafi koe ni e na mai. Koe ke ngāta pia ki nau tolu nau whae laka koe ni kau ne la pei. Mi he la lahi wa o ke iki. E na mai tuke mau whanonga mo ia. O wana hoko e wholofola koa mea peke mau sio kei mau au pia ngalo. Nā kei koe mau sio i ho sio ata ke ho mau wholo. E na mai tuku ho wholofola ke tōlo loto ia ke ho mau loto. E tuku ke hoko ia aonga e na mai. Hoko ia koe kāpasa. Hoko ia koe here tā ku whakatau mata. Eiki. E kono ui ngau mau whi mau i he kuonga whakalilifu mau mo ui ai e na mai. Tāpa ki na mai alua lana. Tāpa ki na mai HOLA pe pehe ke toenga kāinga loto. Kau elders ka pehe ke toenga kau taka. Eiki ho kāinga loto, ta mai mo whae a ue peke mau whanau. Mau te kake atu ni ma mafi. Eiki mau lotu. I ho mau ngahi family toto. Nengo kai ke mau kau whakataha e whanua koe ni na mai. Ia e wheitu nau whakamo vete vete i maa mani. Eiki mau tuu ka mau whakamo oni. Te koe o tua tari lotu koe eiki. Kāpa kina ki nau tolu. Malo i ki nau tolu he ngai wheitu o toa pē. Ta tau e me poko wheha wheitu o nau i ai e ta mai. Peko nau mau i lelei, peko nau i whare mahaki, peko hanga au e ko nau whai e ta mai. O ko mau tui eiki. Koe whamili na ke kamata e koe. Peko ki ai hono uhinga. Pako ai ni mau tu he fiafi ko ni mau whanongo ki ho le. O mau ne lape i ho mau loto. E mau ofa ka te ki nau tolu he wheitu nau i ai. Eiki, hapai ate nau mo ui ke te koe ta mai. Wafa si sukalaisi. Tāpu ki na mea ki mau tolu eiki he fiafi ko ni amna ke mau mātuku atu. Mau whoki atu mau ngahi api no whoangatata. Ke tau whanonga pepa moe awhiana. Ko kresa tau eiki ofa ai atua ko te mai koe whiapi o lau maari e maa koe ni. Ko maa waho alo o whai te mau tolu ni. O na hiri kai whai peo tai ngata. Amen and amen. Tāpu ki na ki mau tolu eiki malo apito.
set my feet upon the rock, and now I know Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know I love you. I love you. I need you. Though my world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I love you. I need you. Though my world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Taking me from the miry clay, set my feet upon the rock, and now I know. Hey, I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend.